halor ka app TikTok kabadai ka apps kabai kun samlak non kamha hapo kan social media on simrai kajing besar bakli du jeng US halor ka tiga apps lawan pendu no lane on penne to menit mentang na sngap ya kan ko kon kajing besar bakli du jeng US lane gari mereka hagas kito ding laong bagla pen sngap ya kamat biadai lor jeng terwa ban kang no sendon ni ka app TikTok hapo kari bat kawalaru ban pelong ya katrai jung tiga app na China bagi hab ban dino ya ketiga rensan social media lane gila ru ban hab sange terkam lane ban kang no sendon ya ka namar long bagajing besar kadang penap ban yo pensengap bar pen besar halor ketiga man kepala wanra jeng aratin naga tenat ya dari namar kajing bom sengau sengan yo ke China kan penangkam ya tiga apps tang ban yo ti benya bat ban yo sentian ya kajing long jing man jong kari US yak an man kang no yati ap la soy du bidan ha uyong jong snam arjar pusau ha ka bakate ka an kan long bat kang persa ya ginong punya jong ti karensan pajba ya ka baro kam jong ti karensan hapo kari namar US kal ju khno ru na ka por se ka por baka China gele bat sentiat ya ka jinglong jingman US lingba ka ti karensan pajba ka ba khna samla jong kari ki ju pen kambha Andri nakaliang kitrai bikin peniat jong ketiga rensan TikTok kila kentat jaga tiga jing keno jong US baka tiga rensan kai trelang baka tak sentiat jong China banyak sentiat ya jing long jingman kai US nama kata baru arliang sui ap tang ya jing besar na jing besar bakli du jong kari bakin yo pensisa ya jing kedau keti baka jing keno apa deng keti arliang mamla kumtaru laong baka tiga jing pak kang no ya ketiga rensan kala ban ketak juru ya jinglong jingman bajing ada ya pedeng ke US ke China suabu Donald Trump umbang semai kum presiden bertemai jonggari US hak arpu terik mentau banai baralor kani ke apps TikTok kawade karensan pajba lan kum ta karensan social media kari India jonggir kade we kari kawala bans lan khang ya ketika apps TikTok kawade napo kari China nang taken tubru ya dari Afghanistan, dari Iran, dari Uzbekistan, Pakistan, Kyrgyzstan, pat dari Nepal, kiri-kiri kelaban, ya kati ke app TikTok. Ketangam ni nam tak ni video, ngens kedupat hagi video, jago subscribe ya kan channel, bapila bani, orang mulut ya giwe pat ke video, kulai sebun.